Poštovani slušatelji, dobro jutro želimo vam iz studija Radio Ilijaš, 11 je sati i 42 minute. Mi u našem programu imamo jednog mladog gosta, sa nama je Kenan Hodžić. Kenane, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, ja ću samo za početak kazati da je Kenan Hodžić mladi BH estradni umjetnik sa Vratnika iz Sarajeva. Keno, kada se ovo bilo gdje kaže i predstavi, a da ste u muzičkim vodama, to itekako dovoljno govori da Bosna i Hercegovina a posebno taj dio ima bisere u muzici, što bi se kazalo. Vi ste se takmičili u jednom prestižnom takmičenju regionalnom Zvezde Granda, svima poznato na ovim prostorima. Za početak, prije nego što počnemo pričati o tvojoj karijeri, da nam se malo predstaviš našim slušateljima, da kažeš koliko godina imaš, šta je to tvoj, evo, neki najvažniji opis. Hvala lijepo. Prvo bih da pozdravim vas u studiju i režiji, zatim htio bih da pozdravim slušalce naše drage i hvala im ako nas sad slušaju. Ja se zovem Kenan Hodžić, narod me zove Keno, obično nikome pravim imenom većinom ne zove. Rođen sam na Vratniku 95. godine. Moje približavanje muzici datira još iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković, tu sam se školovao na Vratniku, kroz raznorazne priredbe. 2006. godine sam se učlanio u kulturno-umjetničko društvo Bratstvo na Vratniku. Tu sam igrao folklor, pjevao, a čak i svirao harmoniku. Da, to sve jedno ide uz drugo. Kad se počnem pjevati, ide i sviranje i igranje, što bi se reklo, kako naša kulturno-umjetnička društva gaji tu našu tradiciju. Keno, evo, ti si se okušao u ovim nekim muzičkim vodama, kako to sve ide, od čega je počelo da se kreće tvoj tok ozbiljnije? Tvoj muzički neki put, ti se, evo, vjerujem, na samom početku, evo, možeš ovom takmičenju kako je sve počelo i evo šta su tvoje namjere u muzici? Pa ja sam prvo počeo sa tezgarenjem, što je normalno, kao i većina mojih kolega i koleginica. Ali uvijek sam bio član nekog kulturno-umjetničkog društva. Doduše, ja sam prvo bio u Bratstvu, pa onda u Željezničaru u orkestru kao harmonikaš i vokalni solista u orkestru pokojnog Spase Beraka. Onda, kad je gospodin Spaso preminuo, nažalost, onda sam se premjestio u Kult Baščaršija, gdje sam bio u orkestru Mirona Konjevića, kojeg ovim putem pozdravljam. Njega je predsjednik HMLA Helen. Onda, usput sam tezgario, bio sam se prijavio, kažem, na Zvijezda možeš biti ti 2010. godine. Prošao sam odmah, ali nisam mogao nastaviti jer kriteriji su bili da moraš imati 18 godina. Ja tad nisam imao 18 godina, nego sam imao 15. Bio si vrlo hrabar da uđeš u jedno takvo takmičenje. Pa inače, ja nemam treme kad je muzika u pitanju. Da sve ostalo imam treme, ali zato nemam jer najviše volim to da radim i nadam se da ću to raditi do kraja života. Siguran u sebe i pjevaš iz srca. Hvala. Nadam se da ćete to i vi primijetiti, a i naši slušatelji. Onda sam išao na Zvijezde Granda 2015. Nije, Bog zna šta uspjelo, mislim sve je to nauka, ali 2017. što se kaže, meni je bilo ekstra jer narod me primijetio, dosta sam bio dobro ocijenjen, od sviju sam dobio glasove. Što je najbitnije, narod me počeo prihvatati. A što narod prihvati, to je zagarantovano. Možeš imati milionske pregleda na YouTube-u, šta ja znam, ali ako te narod ne prihvata, nema ništa od toga. Gdje, Keno, nastupaš? Koje je vaše polje djelovanja? Šta je to? Evo, kazali se da vas ljudi prihvataju. Gdje radiš? Vjerujem da radiš. Najviše sam po Bosni i Hercegovini. I najviše volim da u svojoj državi radim. Mada je bilo tu i Njemačka, šta ja znam, da sad ne pominjem sve. Zaboravit ću nešto, pa neću da mi neko od organizatora zamjeri. Da, evo, neposredno prije početka ove emisije vi ste nama dali neke vaše pjesme, vi ste to snimili. Da, početkom 2019. godine sam se odlučio i na taj korak, na nagovor mog producenta, uvaženog gospodina Nedima Imamovića. On je
da narod približim, on je unuk Rahmetli Zajma Imamovića, naše zvijezde Jugoslavije, tadašnje zvijezde Sevdaha. Radio sam 3 kompozicije, bio su ovako malo brže, nisam htio u turbo folk nekom sa stilu, ostao sam nekako privržen malo starijem. Vjeran sebe, ali približio se vremenu. I vremenu je tako, jer ja nisam za turbo folk i autotune kako to, ali šta ću, koliko toliko se moram i približiti zbog svega toga, zbog posla i omladna voli to, a treća je jedna balada. Uglavnom ja sam radio muziku i tekst za sve 3 pjesme, a za aranžmane je uradio Nedim Imamović. Da, evo, hvala Bogu, imamo radio stanice, imamo medijske kuće koji tekako podržavaju naše BH muzičare. I hvala im mnogo. Kvalitetnu muziku, tako da ipak Turbo Folk neće zasjenti sav onaj kvalitet, jer mi smo država koja je prepoznatljiva po našoj jedinstvenoj sevdalince. Pjevaju li se Keno sevdalinke? Pa kako gdje, uglavnom ja najviše volim kad mi neko zatraži sevdalinku da otpjevam, ali ima stvarno omladne, ja se stvarno začudim kad naruče neku sevdalinku, što bi se najmanje nadao da će je naručiti ikad. To je bosanski merak, nemoj da te to čudi. Neće. Naši slušatelji će svakako imati priliku da čuju vaše kompozicije koje ste vi snimili, ali evo da iskoristimo priliku da malo zapjevamo u studiju nešto, Keno, po tvom izboru. Možda ne moraju biti sad evo ove pjesme koje si nam prebacio, ali evo nešto. Ja bi neku sevdalinku zapjevam, a može, subota je vrijeme za sevda. Svakako. Mi ćemo to imati u našoj arhivi, svakako da će se često moći čuti na našim radiotalasima. Prolazi jesen, na pragu je zima, a u srcu mome još topline ima. Ako me još voliš, dođi mi na grudi, srcem da te grijem od ledene studi. Ako me još voliš, dođi mi na grudi, srcem da te grijem od ledene studi. A verim, Keno, bilo bi lijepo da smo negdje u nekom merak društvu, ali evo nama je merak društvo ovdje u studiju i drago mi je da ćemo sigurno, da smo obradovali evo sve naše slušatelje koji nas u ovom momentu slušaju. Lijep je dan, ljudi se druže, ali evo svakako bitno je odavdje poslati pozitivnu energiju, lijepu melodiju, lijepe zvuke sevdalinke. Evo, Keno, šta planiraš u budućnosti? Šta su tvoji sljedeći koraci za tvoju karijeru? Pa sljedeći korak je da ću za svoju 3. kompoziciju po redu, Počasti me sudbino se zove, koju ćete moći čuti, nadam se, na talasima radija Ilijaša i na ostalim radijima, hoću da uradim spot. To ću sad do kraja godine nastojati da uradim, pa ćete moći to sve da vidite i čujete na mom YouTube oficial kanalu, Kenan Hodžić Keno oficial, a možete i vidjeti planove za moje nastupe, znači datume na Facebook stranici isto Kenan Hodžić official i na Instagramu. Uglavnom, na svim sam društvenim mrežama, to je danas izgleda najbolja reklama, nažalost, ja bi više volio da je to TV i radio, ali eto, nastavimo da to... Moram te reći, Keno, da si od danas pod budnim okom uposlenika radio Ilijaša, da ćemo pratiti sve što radiš. Hvala vam mnogo, tu sam za vas, kad god mogu, ja ću se rado odazvati. Hvala tebi, Keno, što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme, subota je, pjevači ne odmaraju vikendom, to je već poznato, tako da sasvim je prirodno da ti danas budeš ovdje. Ja nekad ne odmaram ni radio. Vjerujem, puno se radi, ali vjerujemo tako da će se isplatiti i da ćeš ti biti sretan i zadovoljan onim što radiš. I želim samo da pozdravim naše slušalce još jednom i hvala vam mnogo, a i da pozdravim svoju porodicu koja me sada vjerovatno sluša. I koja je uvijek najveća podrška u svemu. Najveća, hvala Bogu. Tako je, evo i mi smo na neki način dio, rekla bi, proširene porodici koja će te zaista pružiti podršku u svakom momentu. Hvala, Bujrum.
Veliko hvala Kenane, poštovani slušatelji, u programu Radio Ilijaša gostovao je Kenan Hodžić, mladi BH estradni umjetnik, čije ćete muzičke kompozicije imati priliku slušati od danas na našim talasima.